Hebrews 4:12, page 1349. Read with me in the Ilocano. Kunana dito ta ti sao ti Dios na biag ken napigsa ket natadtadem ngem uray anya adwa ti tadem na akampilan ket dumanon nga agingga iti paglalasinan ti kararwa ken ti espiritu ken kadagiti nagsusuupan ken pata. This is a term that speaks of our body. Ket nasiglat nga agilasin kadagiti panunot ken panagem iti puso. Agkararag tayo. Apo Diyos ka na ilangitan, si papakumbaba kami nga umaykan ka ita. Ket maragsakan nak, ta deti panangi-share ko, deti nga message ita, makitkitak apo kadagiti kakabsat iti Hawaii, iti kina-responsive ti pamatida. Ket I pray, dear Lord, that this message agserbi kadakwada nga confirmation. Confirmation, kayat na nga sa wen, nga dayjay kinatulok iti puso da ngagtulnog kadagiti sa asaom. Ket mapatalgedan. Nga saan da handa nagkamali, kadayjay nangitulukan da tirik nada nga sumurot iti pagayata. No diket blessing apo. So I pray this serves as a confirmation to them. May this message also serve as a challenge. Nga no dadaman kadagiti kakabsat mi pa ita. Iti nakapsut pelang ti pamati na. Nga adu pelang dagiti dudua. Ras-rason nga naintawan. Nga saan nga makapag-obey, makapagtulnog kadagiti ibagbagam. Ket ma-realize na apo. Nga na dapat agtalinaed isuna iti kasjay nga kasasaad. No diket agkararag ket ti kuma prayer na, Lord, help me to obey your will. I pray, thirdly, that this will serve as a comfort. Tano dadaman dagiti kakabsat. Nga iti inda panagtulnog ka dagiti sasaom. Ket dumteng dagiti oppression nga ipaay ti kabusor. Ket kasla agdudwa ti panunot da nga kunada. Ni apa yan. Nanipod idi sinurot ko ti apo. Nanipod idi agbalina ka faithful giver. Kastoy mo ti dumteng. Siyempre, tinaintawan na po kat adala ta pa nagdudwa. Ngam sapay kumata mabigbig da apo. Nga, digito'y oppression kat temporaryo laeng. Panangsuot laeng iti pamatida. Kat saan da dapat apo nga nalaka, nga give up. Tano kayat da iti agbalin nga nabalaygi kan nabunga. Iti inda panagtulnog kan panagserbigan ka. Masapol apo nga agpatpatuloy kan napudno da faithful dagan ka apo. Thank you, Lord. Bless our lesson now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. No inamiris yu, di kararag ko kakabsat, day jay pelang kat umdasan nga mensahe. Di ngamin? Wan. Ulitiklat sang kabatit. Deti nakiburay kada kayo, daduma kada kinangag yu di kalman, sapay ko mata agserbi nga confirmation. Di kaya na sound ti confirmation, di jay pamatalgad. Nga, di jay panangitulok mo, ti pusom kan biyag mo nga sumurot ti pagayatan iti apo. Kat makunam nga, oh, praise God, napatalgadanak, na-confirm talaga. Hanak nga nagkamali, iti panang surot ko ti apo. May it also serve as a challenge. Tano, dadaman ka datayo iti nakapoy pelang ti pamati. Kat adadadagiti aspeto iti Biblia nga hanpay settled iti panang i-apply tayo iti biyag tayo. Kat kunatay kuma saan nagtalinaed iti dati nga sitwasyon no di kat masapol nga eventually I will obey God. Kas lagi ni Brother Michael di Australia. Nabayag nga nagat-attendant several months nga mahanapela maitid di tithes na.
Awammat iti kontra na, DJ ibagbaga ti Bible. Ngam adalaang dagitay na intawan nga kasla reservation na. No apay nga hanapela maaramid. Mabali na kas jaymot iti daduma kada kayo. So, dito yung message, challenge na ka, kat kunam, okay, una po, padasan ka, I'll obey you. And may it also serve as a comfort because there are times that when you begin to follow God, the devil comes to oppress you. Kat kunam tunti sarilim, ni, apayan, nanipod, idi, nagtulnugak ti apo, mangmangtedak ti tights ko, nagbalinak nga giver, dumtang matanda gitoy, kat ma-realize mo nga digita, temporaryo laang nga panakasuot mo. Masapol mo iti commitment, no kayat mo iti ag-succeed, iti ingka panagtulnog iti apo. Now, tinak iburay kada kayo itat nga malem, kat napaulwan iti, kabil mo man? Ayun, the skills and tools that we need to live for Christ effectively. The skills and tools that we need to live for Christ effectively. To succeed in any job. Tapnog balegi katianyaman kakabsad, nga trabaho, duwa nga banag, iti tulbek kan sekreto na. There are 2 tips to succeed in any job. Of course, number 1 is the blessing of God. But there are 2 tips in order to succeed in any job. Number 1, you need proper tools. And number 2, you need the ability to properly use them. Masapol nga daking ka iti proper tools. Praise God and thank you to Preacher Glenn. Last week kat simmangpet digitay power tools mi ditoy. Nagipadala isuna kakabsat. Nagitay usaran mi nga power tool. Electric battery kakabsat. Usaran mi nga para ka digitay sumagsaganad, sumarsaruno nga proyekto tayo. Kat barang aduntupay iti pasangputan mi ditoy. Amen. Nga nayon na digitay nga power tools mi kakabsat. Ngem. Uray adda digitay nga power tools. No hami ammo no kasano nga usaran digitoy useless day nga power tool or proper tool. We need the ability to be able to properly use them. What is the tool? Kadate nga Kristiyano, dito Bible is our tool. Amen. Dito nga Bible, nagkaputi Diyos, nga itden na kadatayo, narangay nga panagbiag. Mamati kayo ano saan? Isabot mamati ka saan? Amen. Dito nga sa uti Diyos, ti intention kan goal na, kat saan nga mang dadal ti biag, no di kat mang parang ay ti biag. Saan nga mang dadal ti pamilya, no di kat mang pasayaat ti pamilya. Saan nga tapnon agbaling ka nga failure, no di kat tapnon agbaling ka nga successful. Amen. I would like for you to keep this in mind. The Bible works. It works. It works to prosper your life. It works to preserve your family. It works to make you successful in this life. It works to make you influential. Did you not know? Kakabsat nga nagadon dagiti inaramid ti tao nga banbanag that it works nga digitoy nga inaramid da kakabsat actually naadaw ti Biblia. Idi kalman nagpintas DJ pa nang i-explikar ni Preacher Glenn. Nga kunana, did you not know that science is actually derived from the Bible? Husto kakabsat. Kasi kasano nga nagkaroon ti panunot ti tao nga itilubong kat saan nga flat, ti traditional nga panunot ti tao, the world is flat. Iso nga mabuteng kano dagiti agkalkalap nga umadayo tabaka matnagda kakabsat. But then,
They opened the Bible and they found out the world is round and circle. So that created a curiosity for discovery. Sa, nakaskas daw din amin. Amin nga may papan, iti panagbiag, na ilanad ti dayti nga Biblia, kat no ape nga sinurat ti Apo daytoy, tapnon datayo nga tao nang runa iti Kristiyano, kat makargaan kadagiti tools nga mangpa-successful keng kuha na iti pamati na. Oh, deta kakabsat, deti Bible tayo. So nga nyo sinsinanon, deta. Haan yung i-take for granted, deta nga Biblia kapsat. Kati, DJ, mesa nga, anak taga na nga, nalimpatak na inagan ng kakabsat. Isut na ka-discover, DJ ko kakabsat, DJ natural nga, dalan iti baybay. Baka kunayo, dito ilaang takdang ti adadalan na. Saan? Uray ta baybay kat adati mako na nga path of the seas. Katamuyo kakabsat no kasano nga na-discover neta. May isa nga nalaing nga tao, ti siyensya, science kan engineering detan. Kat paspasahan na ti Biblia na basa na di libro ti Salmo nga kunana, the paths of the seas. Kat kunana, kat hapod no? At dagayam iti talaga nga paths of the seas. Kat diniskobre na kat nakita na nga agpayso, ay at dagayam paths of the seas. Tatagakabsat, dagiti barko, dagiti amin kakabsat, agkakangina, oil tanker, dagiti tourist nga ship, uray pa di kita kakabsat, kat isot surusurutan da ita deta, naggapuan na, kasano nga iso, dagiti nga barko, kat agprosper dagiti ubrada, gapu ka DJ lang, paths of the sea nga nakapanta Bible. So, ipagpakita kada kayo kakabsat, God has given us the tool to live effectively and successfully in our faith as we serve the Lord in our life. But, ti kasapulan tayo kakabsat is the skill how we can apply the Bible in our life. Kasano tayo nga usaran ti biyag tayo? May isa ka, dagiti new believers kakabsat, idi Sabado tinagtestimonyo ni Angelica, kabats ni Raylene. Mangalala iti kinamestra agbasbasa ta MMSU City, kat agreduar itang school year by the grace of God. Kat nagtestimony kakabsat iti Sabado. Kuna nga kasta, very timely, ti pa nakaiyasir ko ti HBBC, ti pa nakamamok iti Apo. Kaputa, idinawat ko ni Apo Jesus, na isalakanak, July, isong birthday akton July, spiritual ko na. Kat di pa nakaiyasir ko ti HBBC, kat agnayangay dagiti adu nga pakadepresan, pakadownan iti panagbasa. Tanarigat, assignment, project, nakadado. Kat praise the Lord, kunana, very timely dagiti maisurusuro. Kat may sa kadagiti nayadal iti church tayo. Iso dito Isaiah 41:10. Kat di Isaiah 41:10, kunana, nagbalin nga tibker, it became a tool, weapon for her. And she used this verse nga isut ng papigsa king kuana. That's the point. That verse is the tool that you must have the skill to use that verse. Kunana, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kat every time nga madawnak ko na deta ti verse nga usarik nga claim ko ti biyag ko kundi panunot ko by the grace of God kunana maitawid ko iti biyag ko kadagiti adu nga pakadawnan. Amen? Amen. So, ti kayat na nga sawon nga kapsat. Adda amin dito yan. Iyat adal mi kada kayon. You just need to learn how to use this into your life. Tapos ko na naiadal kanyak ti Matthew 6:33. May kabesa na pa yan kakabsat. But seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isungore, ado dagiti kumikom.
Agan andar latay ti biyag ko, ti apo latat umununa. Kaditat kakabsat by the grace of God. Isun ti may nga Sunday school teacher tayo iday dingras. So, lukit kitaan kakabsat. Kasano nga detay Kristiyano nga nabiit pay, sabi tahan nagbalbaliw, nabiit pay ti pamati, kat maaramat ti ministry. Makitam nga adda resultante biyag na kakabsat. Samantalang nagado dagiti Kristiyano nga kat-attend ka dagiti churches tayo. 5 tawanan, 10 nga tawanan, awan pa'y makitam kakabsat para papudot lang iti tugaw. Kat agpapadamat nga lesson ti maad-adal, agpapadamat nga kapilya, ministry, may sa tayo, ngam apay, nga dadagagabsat, dagitay alisto, nga agkaroon iti presentation ti biyagda, dagitay mayadal kadakwada, samantalang adamat dagitay awampulos pakakitan. Ti problema kakabsat, kat day skill, nga mangi-apply iti maad-adal iti Biblia. So urehan kapay nga napayan. No talagang addaken ka, digiti iburay ko nga skills kakabsat. Siguraduat da ito'y. Alisto kang agrow. Alisto kang rumangay. Ket ti apo adada nga bendisyonan na iti adu nga parabor tabiyag mo. Tamakita na nga ti pusom ket napintas kakabsat. Nga maipaayan di kita nga parabor. Ket tinangyarigak idikalman. Tapnon di kastagat maawatan nyo. No kumadasa nga gasot nga pagpagitlogam nga manok. Dete manok mi 17 kat 11 ti itlognan. Kat kunam, amin di gito'y nga upa. Ang upang manok ay madaling mangitlog. Kat ekspektaram kakabsat nga 5 gasot, uno sa nga gasot, heads of chicken, dapat agitlog at least 80, 70, every day. Ang kakitan ijayan ta poultry, limamot ti itlog da everyday kakabsat. You know that something is wrong. Kat no kitam iti HBBC family, nagado tayo kakabsat. 5 gasot, nakaskas daw, idikalman, siguro attendance tayo, mabot 600 kakabsat, face to face data. All in all. Kat iti 600, namnamag nga kasto iti ma-produce na nga para ti apo. Ngam batit mo't lang ti ma-produce na. You know that something is wrong. Ibig sabihin, at dada Kristiyano nga uray agdingdingag, sumrek rumuar. No hanga sumrek rumuar, tumaltataltag kakabsat kadakwada. Awampulos iti agsagapsap. Kala deto yan tay tao nga pangan ngam di meten kakabsat bumagi. Amom nga da parikot ken problema kakabsat iti naguneg na. Amen? So, kasta kakabsat, intayo amwen, no anyada dagiti tulbek, tapnon datayo kakabsat, ket rumang ay iti parabor, babaan iti intayo, panangyaplikar, digito'y nga sasauti apo iti biyag tayo. So, nakita yung kapsat? The Bible works. No kasanot pa nagbilbilibyo ka, digita libro nga binasbasa iti eskwela, wala yan kumpara ka dayo ito'y kakabsat. Sasauni apo Diyos. Okay? Now, what are the keys and secret so that we can live for Christ effectively? Number 1, we need a good heart. Amen? Amen. Damagak bang kada kayo kakabsat? Napintas mo't lang tapusom nga umawawat ti sao iti apo. Laglagi po nyo kakabsat nga ti number 1 nga qualification. Uno, number 1 nga kitaan tayo. Tapnon da tayo kat agbalin nga nabunga ken narangay ti pamati ket deti puso tayo. Luke chapter 8 verse 15. Kunana dyan na santo na surat, but that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word,
keep it, and bring forth fruit with patience. Wow! Saya atin kakabsat no kasta ti puso tayo. Anyan. Kung kunami, gaputa very active tayo ti discipleship, nagsaya at nga disciplean ti Kristiyano nga makitam nga nagspintas ti puso na kakabsat. Talaga nga, nakamaymayat nga sublianan. Ngam no makitam dete, inka disciplean. Kat dete, linawas ka nga mapangam kala dete, hana nga, awan dumdumket king kuana, no damagam, anate lesson da idi last week, anangamin di jayang kunana. Kaya nga sawang kakabsat, awan pulos agsagsagapsap king kuana. Sayang la deta maimulmula nga bukal ti sa uti apo, gaputa kala semento mo't na puso na kakabsat. Di mo't ganagan, di mo't nadamag nga daga. Kakabsat, kada kayo dita Hawaii, sapay ko ma, tadagiti puso yo, kat nadamag nga umawat iti sasaw iti apo. Laglagay po nyo deti, sumaradong statement, unprejudiced mind. Unprejudiced mind. Deti ko mati panunod tayo kakabsat, willing to receive and hold fast to the truth. Datay kumatay daga, nga mabalin nga pakaitukitan, iti bukal, kat kabailan na kakabsat nga i-hold, day nga bukal, tapno agramot, dumakkel kadagbunga. That should be your heart. Your attitude to the Word of God should be that you're willing to receive. Di na sa unde ito kakabsat. We must have a heart that is very open to the Word of God. Kada dede kanta ti ubing, kunana ti pusok isu ti karamba, nga pagyanan iti sasao iti apo. Make your heart open. Nagrigat kakabsat dete, amom no prejudice kunam. Adda imununan nga pangedeng mo, sakbay nga dinggem dayjay explanation. Anapay nga rod serbina, nga dumngeg ka di explanation, at damoten imuna nga pangedeng mo yan tapanunot mo, nga uri na ibagbaga na, hamo nga dingganan. Kasi adda bukod mo nga pangedeng. Prejudgment, prejudice. It's a judgment before. Kasla ka lang DJ ko na ni Preacher Glenn, di ka naman nga, mapangkag, pa-check up. Oh. Agpaiso nga, doktor umayak, agpa-check up ko na. Adamat bukod mo kakabsat nga idea iti sakit mo. Kit ko na ta, doktor, dahil iti sitwasyon mo, iha, kasto iti tumaram, kit ti panunot mo kakabsat, awa na, sa bali, di na research ko kung kunam. Di ba? Nakitak yan ta Google, kit kasto iti kunana. Sabi nga iba ka dito, doktor nga kastoy. So di ko na di Preacher Glenn, magkakatawak di ko nanat di kalman. Nga no, da ka no di kiti, pasyente. Ninanang na di pasyente. Umay ito di anak na. Kat ko na kan di anak da. Doc, nurse, kastoy mo ti kunanat ako ni. Na-research ko ni. Ape nga kastoy ti kwa, iti joking kwa na kat kastoy ti kunanat ta ni. Kunana. Ge, agkatawa da na. Anak ko na dan, alakat iyawid mo nga roda na ta. Deta na research mo, iso ti mangagas kininanang mon. It makes sense? Ti kaado nga min kakabsat dagiti inputs ti lubong kada tayo. Nga nakalaklakatay mutten nga mamati. Nakalalisto tayo mutten nga makarelate. At ako na tayo kat makarelate tak. Di mo nga di kito'y kat sursuro ti demonyo. Sursuro nga nagkaputi lubong. Kape Facebook, kaso social media. So, tunumay kagdingagan kakabsat, nakadadot agan andaran nga rasrason yan tapanunot mo. Kasanupay itang, nga jay sa uti apo, sumagapsap king ka, saan nga nadamag tabiyag mon, rinuot tabiyag mon. Oh.
It makes sense, kakabsat. I hope nga, no damang kada kayo, ti agdang adatang agdingding ita, kat ibagbagak deto, sigurado kakabsat, pudot na pidit-pidit mo. Kat kunam, nagipulpulong sa ni Preacher Glenn, kini Pastor Proby. So, anaramidan tayo kakabsat. So, nga di doktor agungot no kwan. Kunanan to ka di pasyenten, Mother, Google ka nga Google, kunanan to, di ba? Research ka nga research. Kasano tatanga umay kasumango kanya, adamot doktor mo nga sa balin. Hello? So, umay ka makikimo. Dagsagana ti pastor, ti mensahe na king ka nga amuna, nga isot makatulong pa matim. Adumot ng kakabsat, ti inputs ti lubong king ka. Katnuhang ka nga nalaing, no awan skill mo kakabsat, nga mangiprepara ti pusom, nga umawat ti sa utiapo, no hamu-amu nga paghambolan tariknam, nga paisurwan ka, hanga sikat mangisurugan manursuron, no awan pusom nga paisurwan, ay kat awan papanan na, digiti mayad adal, tabiyag mo kapsat. Amen ba? Amen. Di kayo samot maki-amen ng kakabsat. Amen. So anat aramida karud pastor. Dito ti aramiden tayo kakabsat. Kastoy ti aramiden tayo. Umuna ti amin, cleanse the heart of sin. Ti sin kakabsat is transgression. Anyaman nga mangsalungasing. Anyaman nga it becomes an offense. Nawatan nyo? Anyaman nga dete unlawful. No unlawful ko nam, sang nga mayatada ay kada ito'y inbagati apo. Iso di katam kakabsat. Kasla di ta Manila, natangkan ti ulo, di kita dadu mga tataod ta Manila. No parking ko na, dala nga rumpang pampelag, parking. Iso nga nantot aramidan, di kita MMDA. Mapandan to iklamp, dete, anat nanganan, ligay, te luganan, dete ito pala makimbagi, rik-rikyarin ng tupela, di kita yung MMDA. Makirin-rin na sundo pelang. Kat simple lang ko na ni MMDA, kalsada dito eh. Parking ho ba ito? O kalsada? Kalsada po. Ba't ho kayo nagparking? Agrason. Ba't kahapon may nagparking hindi nyo hinuli? Ipatudunan to pelat sa balik. Kakabsat. Hande agras-rason ti apo. Kuna tayo apo. Ikatagtibiyag ko di gito eh. Tapnon di jay sa apo ada iti lugar na ganyan. Amen. Cleanse the heart of sin. You have to remember Matthew chapter 23, 25 to 26. Woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites! For ye may clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Amoy extortion kakabsat. It involves covetousness and greed. Excess pa naglablabas. Aminin tayo kakabsat. Ngano daduma, aglablabas tayon. It's no longer under the control of the Holy Spirit. Aglablabas di jay na intawan tayon. Verse 26. Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Dalusante nga umuna. So, umay kati apo, cleanse my heart, Lord. May kadwa kakabsat, we must require a good heart that will submit to the indictments, corrections, and regulations of life found in the Bible. Deti kakabsat, it's a matter of altering your attitude. You have to transform, you have to alter the attitude. Baliwan tayo kakabsat. The attitude, ti puso tayo. We must have that heart that is willing to submit to indictment. Indictment kakabsat kat charge or disapproval. Nature tayo ngamin nga tao nga, kayat tayo dete. Dete ko na nangarudan nga, we only seek advice
when it is convenient for us. Ibig sabihin, we are not actually seeking for counsel. We are seeking for approval. Di nga min, kakabsat. Imbes nga dete, mapangka, dete, indasar mo te, sitwasyon mo te, problema, nga ti goal mo kat, anat makunam. Haan, no di kat sapsapulem nga anamungan na ka, DJ tao. Kat nohan na ka anamungan kakabsat, hamunton nga kayat jay tao, kaguram ton jay tao. Ingka agsapul ti sabali. Kaya nangasawan, ada settled mon nga mindset, kadagsapul kat mga isot problema na digiti miyembro nga paakar-akar ti membership na. Gaputan no adda, mga ganda, kadayjay pastor, nga maikontra, kadayjay comfortable, the convenience, where they are convenient to live their faith, that the pastor seems to touch that issue. They dislike the pastor, and they go to another pastor, so that they will look for the pastor who will approve. They jengar aramidan da. Unuhan man nga approveran di pastor nga, okay lang ka, di nga pastor, di nga obraan da. Don't you realize that? Di kita nga Kristiyano, handan to agbaling nga epektibo, kada kita churches nga papananda, agbalindan to lang nga parikot kan problema, kada kita nga churches nga papananda. Tano adan to manan maibaga di pastor, ijay. Nga handan to magustuhan, pumanaw dan to manan, kat mapandaman sumapulan ti sabali. Agsarak dan to manan ti pastor, nga ana, mayat to manan ka di jeb obrada. Oh, di kita ulit nga member, handan to agbaling nga effective, handan to agbaling nga blessing ka na kita nga churches. Di kita miyembro nga nakabot-boten ka nakaamak kakabsat ka na kita churches. We just praise God nga nadalusan kayo kakabsat dita, nawaknitan kayo. Kasi no, dapela kakasjay nga tattao dita kakabsat, ibagag ka da kayo. Kasla dala kamatis di kita, nga nalungsot. Kat uray kasanot kina salon at yung nga kamatises. Kaputa naggapu kayo dito HBBC Bakara. No may kapang kay kadigita nga nalungsot a kamatis, ada posibilidad na nga pati si ka malungsot mat. Di ka uray naglaing ti pastor nga preach. Awan sa pula mo, Pastor John kakabsat ti mangisurugin ka. Oh, Pastor Proby, alagahan ko ibaga nga nalalaing kami kabsat ng by the grace of God. Dito yung amin napintas nga panangyad adal ni Pastor Jung kada tayo hang ti panoy ko panangam no inka ti sabali nga church kakabsat talaga maidasig bunga maidasig eh. Amen kakabsat. Oh. So nga no si kantumot pelang dete Kristiyano. Nga pilpilyum ti kayat mo nga dinggan iti pastor. Ibagbagak laging kan. Hangka nga Agropolos. Hangka rumang Ayapolos. Paul Polos kakabsat. Hello? Oh. Damagaman ta kaabay mo. Kasjay ka ba? Damagaman. Oh. Sabi ko matahan mo pilpilyan, no, di kat good heart ka. Amen ka, Usat? Hangan natin, ay madi, pagaylat mabaling nga maimula kanyak, numais madi. Ay, nakakapsat. Agpapada nga bukil, di kita ngagbunga, amen. Kunam ko mga tila madi nga maimula kanyak kat ruot. Amin na bukil nga agbunga, pagsayaatan, mayat aming kanyak. Kastatay ko ma. Amin, basta sa uti apo, mayat aming kanyak. Tila madi kanyak kat di kitay, nainlubungan, netat madi kanyak. Kasjay ti pusom dapat. Okay. Oh. J number 4 man. It bears fruit, kunana, that the product corresponds to the seed Christ placed in us. Di kahit nga sa deta kapsat. Listen to me. No anya di bukal nga naimula, di presentation nanto kakapsat, ijay biyag na, is of the same nature. Nakaput ka pa eh.
iti bunga, iti bukal ti mangga, iti nagbunga, makademya. Paunay kan kakabsat. Ay katnog, paiso deta ka, agbula ka mo ti mangga to, nakakabsat, tapno makademya, iti bunga na. But you see, the nature of the seed will be presented by the tree on its own fruits. Why? Because it is in accordance to the nature of the seed. So kahit nga sa wano diti HBBC, may isuro-suro ti giving, dapat iti presentation ti biyag yung members, cheerful givers kayo. Amen. Kat no nakabaybayag nga maipipreach ti giving, hang kapela nga cheerful giver. Ano cheerful giver? Hala nga giver kapsat. Cheerful. Baka daka kayo pelang detay, agtatights, ngam nasakit pela jerik nana. Hanga cheerful di jay. Hana kasi ti sursuro tayo dito eh. Ti sursuro tayo dito eh. Cheerful giver. Dapat makita ti biyag tayo tayo jay. At the presentation na di biyag tayo, digid jay mayad, adal kada tayo. What is the king? Good heart. Amen? Amen. Oh, number 2. Not only a good heart, but the second key, kakabsat, is a responsive heart. Eta. We need to have a responsive faith. Kung na di Hebrews 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Anak ano kakabsat, iti pakayaywan iti Diyos, ni Apo Diyos nga gubwayan ti parabor ti biyag tayo. Anat mangay ayo king kuana? Faith. It means that you need to trust what God says will work in your life. And that it will be the best for you. Kahit nga sa when, upon knowing the Bible, let's look at it on a negative sense. Tingnan nyo, baka kabsatan. Dapat iti biyag mo, adda ka di sitwasyon iti pamati nga, no adda day kaslay papati uno ipapilit, jay panunot mo no riknam, nga ammom nga may kontra iti Biblia kakabsat, dete makwaka dete anat pangamot Ilocano, kasla dete maawanan ka iti dete, pakinakim nga mangipatuloy ka dijay kasi ammom nga ag-fail ka lang. Kasi ammom nga iti kaungan ti pusom, dijay lang sa uti apo iti ag-work iti biyag mo, nga mangtud ti success. Maawatan nyo kapsat? Kas jay te ka di? Nga no dada di kitay naaramid tayo, wano pang panggapon tayo nga aramidin, wano agwarwarat ti panunot tayo. Wano dati puso tayo. Nga mo tayo nga may kontra ijay sa uti apo. Dagiti basic principles of the Bible. Kasla dete ijay ko ungamhan lang nga makonkonsensya ka. Number 1, deta pa nakakonsensya. Nga may kadwa, practically ko nam. Kaslang awan pusok nga mangituloy. Dagiti nga bambanag kasi. Amok nga agfailak lang eh. Kasi awan sabali nga talaga nga mangted iti nabalegi kanyak no DJ sa uti apo ko deti turong ti puso kon panunot ko kat wrong eh, amok nga madi. It's opposite direction from the direction of the Word of God. That's on the negative side. Mawatan nyo kapsat? Oh, isungan o dada ti pampanunutan nyo ita. At dada dagiti aramidem. At dada dagiti agan andar ti biyag mo. Nga maisimparat no opposite direction from the Word of God. If you want the Word of God to grow in your life, dapat kasjay iti ma-produce na king ka nga pamati. Tay pamati nga ko nam, I cannot continue with this because I know I will fail. Because only the Word of God works. Let's look at it on the positive side. It's about positive side. Pero nga di pamatim kakabsat kat hanga narigat nga agrespand. Ato di kita Kristiyano nga nakarigrigat kakabsat nga agrespand.
Saludsudan nyo man, di kita kaabay yo. Si kabadijay narigat nga agrespand. Kasla dete, napanggay ko ma nagkuaya. Daka mo no, ditang, siyempre, di ngamin gat, adang ngamin dete, style no kati Pilipino nga, dete tinapay nga kang kanan tayo, kat masapol ti kwasi ka. Maltutanak dete, putok nga kang kanan tayo. Amuit putok ka kapsat. Naka-imas, awang putok di daya, kapsat. Adda, dede putok lang dede ti adda. Okay? Adda ka no, di Pacific ko na ni mama. Dita ni, adda putok. No mangang kataputok ka kapsat, no hamo pa bulunan ti cokes. Amen. Agsaet. Agsaet ka kapsat. So ako na nung maltutanak si ka, koko ba? Kati ko, kaduam, amom nga da kwarta na, ay, maltutang ka, timtimpagan na latalikod mo. Kastaya. Di naman lako na, ning kagumatang ko, di naman lako na ang kakapsat. Ano pangawag mo no ka, DJ Daniel? Patay Malaysia. Adut Kristiyano kakapsat nga patay Malaysia, iso nga, uri ka sa no kabeg no may makigimgimo ang kakapsat. No patlak ko namkat, apo, tipig sana nga mangan. Ngam to no, pa nagko-contributan ni ko agad patay Malaysia, kasla awang mangmangag na. Hello? Amen. Awang patamaak dito kakapsat. Matamaan ang matamaan. Bato-bato sa langit, ang tamaan kahit magalit. We must have a responsive faith. So nga, tingnan nyo sa, listen to me. Nagpipreach ti pastor, haang nga deta negative nga riknam ti pagandaram. Kasi no negative ti pagandaram, habang agpipreach hak, agbusbusiig ta espiritum. Ti pagandaram pamati. Laingam nga amirisan, no anat kahit na nga sawan, di ipipreach ni pastor king kao. Una po. Laingam nga amirisan kakabsat. Amen? So nga, makita yung kakabsat, example dito Bible ni Noe. Idi ko na ti abog yung kuana, mangpatakder ka iti daong kakabsat. No mampay kadigidi nga sitwasyon, categorically speaking, anat kategory da jay kakabsat, tattao nga di pinakakit-kitat bye-bye, di pinakakit-kitat tudo, sakpatakder ti daong kakabsat. Ngam ana, pinati na ni Apo Diyos. Kastatay ko makakabsat. Patsyan tayo ti Apo. Amen. We become successful when we trust God's way. These people are successful because they trusted God's way would work best for them. Amen. So nga na-i-mention ko deta, wife, you trust that submission brings satisfaction. Do not underestimate submission. Because they mo amo nga titulbek ti panang bendisyon ti Apo, iti relasyon nyo, kandagiti panggapyo, kat agpuon ka deta panagsubmit mo kung lagay mo. Amen, wives? Di mo tag-amen, di gito yung wives tayo. Husband, trust that true love is worth the sacrifice. Nangagapot panagayat mo kung bakit mo uray anak kakabsa di ba isakripisyo tapno maprotehera, maipreserve mo, maggayda, maprovide mo, uri puy-puyat, basta maiprovide para ti asawang, para ti pamilya, go ka, worth the sacrifice. God will bless that. Kada tayo mat nga dati ministry, we trust that our labor is not in vain. Amen. Agtalag ka iti Apo. Nga data, inaramid mo nga para ti Apo saang nga awang kapapayan na kapsat. Amen. Praise God for that. Number 3, you need complete commitment. You need complete commitment. Tiga na nga sa undete kakapsat, commitment. No commitment ko na mga mingkat, zeal. Anat zeal kakapsat. Kinabara. Dete, makitam tay tao, diligence, devotion,
makitam di pasnek, di ko natin nga, kariren na sika. Amoy di jay word nga kariren. Pag sinabi, pambira, kinakarir mo na ang pag-YouTube mo Kinakarir mo na ang pag-vlog. Nag-blackout mo dito yan. Yun. Kinakarir mo ang pag-vlog mo. Kaya't nangasawan kakabsat, makita mlat nga, isot obvious nga obraan nan iti panagbiag na. So, if you want the Word of God to really bear fruit in your life, then you must ask the Lord. Kasi, di ka nyo absad, amoy yung tulbot na. Deti makuna nga commitment, apay nga timay sa nga tao kat kariran na timay sa nga banag because of passion. Oh. Passion ko na yung mga kakabsad. Where you are passionate at, talagahan ka maibusan ti idea. Diba? Kasi lagi ni Preacher Glenn Idicalman, mariknak nga passionate Adot kayat na nga iburay at nagado nga acquired knowledge na. By experience, by exposure, by education. Kat halang nga acquired knowledge na. DJ amuna nga addaking kwa na nga knowledge. Kat iso iti dapat nga manglukat ti panunot ti tao that people are suffering unnecessarily because of their ignorance or misinformation. Katadaking kwa na di jay, kat he's passionate for what he knows. Iso nga di agsao kabsat, mariknam di passion na Oh, makitak di lang nga ni Preacher Glenn, kat amok nga, adumot nga puypuyat na ngam, idi agsao ka kabsat, kat kasla nga mapuypuyat tila nga na. So, no makitam ka kabsat no, the passion mo, kasla kadaki nga may nakigimong. Uray, nagtrabaho kay dirabi kung may ka makikimok, agubra ka man no rabin, no, the passion mo, ti sao ti apo, ti panakigimong, makita yan talangam kakabsat nga napuypuyat ka. Ngam no da kayo nga dimot napuypuyat. Awang passion nyo nga may makikimong. Di kayo mo't napuyat, kas na napuypuyat, di kita lang langayo. Kita nyo man talaga, di kita kaabay yung kakabsat, no kas na napuypuyat. Kasi, once nga the passion mo, at the regtam, at the devotion mo, kita nyo, di kita negosyo kakabsat, ti farming for example, kala DJ nakita, nga article, nabuyag kakabsat kung nakiti nga agpa-farming, namin ano kakabsat, nga pimalpak isuna. Ngam, tunumanan mapalpak, malugi, ag farming tumanan. Apay, gapot isot passion na kakabsat. Sarsaraken na, noan niya ti sikreto, tapnon mapagsaksid na di job obra na, ta isot kayat nang obraan. Sika, dati nga Kristiyano, no basit laeng nga, di kita'y discouragement, mapan magigimongan, awang passion mo. Ngam no, uri anak discouragement. Uri peda parikot ti unag ti pagtangan no daduma. Uri adda parikot kakabsat ka dagiti pagupubram. Nga umdas nga dadagsen mo kakabsat. Uri yaw awid mo. Ngam sana makailapad ti papan mo pa nagigimong kaputa. Isu iti pagduyusan tariknam ti mapan makigimong. Nukas ti pusom kakabsat. Aggrow ka nga talaga. Rumang ay nga talaga tapamatim. Kat makitam to, listen to me. Nga no, dinggan nyo dito, ibagbagak ka da kayo kakabsat. Nga agbalin nga passion king ka, iti panagtulnog mo ti apo, panagdingag mo ti so, panakigimong kan, panagserbim king ko, na ibagak kan ka, awantot kararag mo, nga nadinggan iti apo. Awantot karari mo na dinggan. Uri digiti kasla imposible kat kunam apo, jak sakaya digiti nga banag. Kakabsat, urnusen iti apo. Gaputan nakita na nga ti pusom kat natudyo nga agtulnog ken kuanan. So kuna na ta Psalms 37:4.
Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yung natangkin tayo, ayan o, naswang tayo. Hantay nga ikaskaso. Ditay mo't nga detay, hantay mo't nga very receptive ti sa uti apo. Pilpil yan tayo mo't latay, kayat tayo nga mga gan kakapsat. Kaanang rod power takararag munton kapsat. Awang power na. So nga, kaya't ko nga ituloy kakabsat nga kitak dedi oras kat amok mati oras tayo. So nga, I will end here. Sapay ko tadeti nga mensahe kat nakapasalibog kag rik na kada kayo itat nga malam. Amen kabsat? Amen. That in order for us to yield fruits for God's grace to abound in our life, for our prayers to be truly be answered by the Lord, we must check our obedience to the Lord. And for us to obey God, we need to have a good heart. We need to have a responsive faith. Amen? We need to have a complete commitment. Dawatam ti apot ko nam Lord. Sukatam iti pagduyusan ti riknak. Itid bukan nyak apo, di dyan na isang sangayan nga ragsak iti panagserbikan ka. Sa anak ko mga detay Kristiyano nga kasla mapilpilitan latriknak nga mapan magigimong. Uno kasla mapilpilitan tiriknak nga agbasa ti Biblia. Siyak kumaapo detay Kristiyano nga permi nga agduyos tiriknak apo kang. Nga permi apo ti panagayat ko king ka, ti saom iti trabahom, ti panagayat ko kadagiti adipen mo. Siyak kumaday nga Kristiyano apo. Kat no kasta ti kasasaad tapusom, nagmayat nga pakaimulaan ti sa uti apo, sigurado kakabsat, rumangay ka iti parabor. And all of God's people say, Amen. Apo Diyos nga nailangitan, so kimaten na kami ita apo. Nagpintas, the tema ti mensahe, the skills and tools that we need to live for Christ effectively. Apo nagsayang iti gundaway mi, dagiti resources nga impatalik mo, no ti puso mi apo kat hanamot masurutan di kayat mo. Tahamin to, how can we become good stewards and faithful servant? No hami masurutan apo DJ. Kayat mo iti biyag mi. So nga, may we be, dear God, that kind of Christian who is very tender, very humble, very meek, very receptive to the teachings of the Word of God. Bless, Lord, my brethren in Hawaii. Sapay kuma, tuloy mo apo, nga bendisyonan idagat, digito'y mayad adal, kat i-apply da, kat isut makatulong kadakwada tinaldaw-aldaw. Cleanse us from worldliness, from ungodliness, from sinfulness, from pride, from covetousness, from anything that hinders our heart from you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.